Hei whakatepe noa ke, he mea whakawhiwhi te hunga pukumahi I roto I o rātou hapori ki ngā tohu hiranga a te kuini o Ingarangi I te rānei. I reira a Joe Glenn. Ko Sally Kitchen te toi hangau rongonui mo te kēmu poi pātū wāhine I whakahōreretia ki roto te whare o te kāwana tiangara I te rānei. Mo ana whakapau kaha ki roto o ana whakataetai o te motu me te ao. She won the World Doubles Championship in 2006, gained Commonwealth Games silver and bronze medals in 2006, and has won a number of international championships. I'm from Kaitaia, so I actually came through with a lot of Māori sort of kids that played squash. The club was really strong. Another girl, Lara Pesha from up Kaitaia, another Māori girl, she played, and I had a Māori coach and a couple of Māori coaches. So, you know, we've had a lot of support up north, and yeah, there's been lots of us that are coming through. Ko tētei hatu ringa raupā o te ao Māori, roto te hui whakatāhei mētara a te kāwana tiana rei te rānei, ko tēnei ruruhi o ua o ki roto te tai rāwhiti a Rāhera Gibson. Mo te whānga I te reo ki ngā kōhungahunga. Tata ki te whā te kau ngā mētara me ngā tohu a te kuini o Ingarangi. I whakatāhei tia te kāwana tiana I te rānei. Joe Glenn, Te Karere.